laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. كل إذا تقوى الله مهم. هي عبادة وهي تؤد من العبادات وتؤد من الأخلاق. ولذلك يقول الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذا هو الذي نتواصى به وهو الذي أمر. الله أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والنبي أمر اتق الله حيثما كنت، أينما كنت اتق الله. لا تكون إنسانا تقيا إنما تكون أمام الناس ويعرفونك، وعندما تكون في السر لوحدك فأنت جبار، أنت عاصم، أنت مفسد. لا، ولكن أنت تقي، أنت طيب، وأنت في العلن وفي السر والعلن. هذا هو المطلوب. لذلك المفروض واحد يربي نفسه على هذه الأخلاق، التربية الحسنة. دائما ذكر نفسك، يقول الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا أوتيت مالا أمانة داعي نفسك تقول يا فلان اتق الله بنفسك، ذكر نفسك. إذا خليت أو خلوت مع امرأة أجنبية ذكر نفسك، قل يا فلان اتق الله، والله هذا ينفوك. فتقوى الله دائما لابد أن تصطحب تقوى الله في أي مكان وفي أي زمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما كنت في أي مكان تقوى الله لا تفارق. لا تكون إنسانا حسنا هنا وإنسانا فاسدا هناك، أبدا، مستحيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل المؤمن يكون بخيلا؟ نعم. المؤمن يكون جبانا؟ نعم. لما سألوا المؤمن يكون كذوبا أو كذابا؟ أبدا، لا، مستحيل، ما يكذب، لأن هذه من الأخلاق السيئة. إنسان ما يستحيلها، لأن تقوى الله تمنعه. إذا من يتق الله يجعل له مخرجا. وكذلك هناك قصة أن 3 نفر خرجوا حتى آواهم المبيت، دخلوا في هذا في غار فانحدر الصخرة فسدت عليهم. ما كانت هناك أي وسيلة للاتصال بالناس عشان يساعدوهم. ما في نجدة إلا بماذا؟ أن يتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. كل توسل حتى انفرج عنهم الصخرة، انفرجت الصخرة وخرجوا. إذن الأعمال الصالحة من الأمور التي تفرج من الكروب. هراي ngandi golle moƴƴe ɗen ko hen duumo e majje. Golle moƴƴe ko sabu fi mumtugol junubaji, ko ɗum montanta goɗɗo junubaji. Ko ɗum waɗi Nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe sifani en julɗe ɗen joyi. Siɗa juuli fana ka juulete ɗon, a juuli alansara ka juulete ɗon, julɗe ɗen ka kala ka wagotu mum. Ɓay Allah ko inni inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Julde nden ko nde waɗɗi e taymu mayre on kadi, waktu mum on no woodi. Ina innugol a juulay tono faalaɗa, ina innugol ko ni juulirta, kono inniraɗa noon. Nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ko maki ko sallu kama ra'aytumuni usalli. Julɗe ɗen jogi, juma heɓi juma, umra heɓi umra, hajju heɓi hajju. Ɗin ɗon fof ɗi montay kala junuba hoy tottoɓe ko wonno hakkude muɗum. So on tigi junubaji mawnuɗi ɗin, ɓay junubaji mawnuɗi ɗin ko fof on tigi tuuba. ko ɗum waɗi Nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yubqi dhalika min daranihi shay'an? qalu la yubqi dhalika min daranihi shay'an ya Rasulullah. qala fa dhalika mislu salawati al-5 yamhu Allahu bihinna al-khataya. Nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ene accamilan ɗo miyoto on yi'i si tawi hara cangol no rewi ka dammugal maɗa ñande wo a lottoto e ngol cangol non laabiji 5 ñande wo a lottoto. Tuundi luttaye on ɗon goɗɗum, tuundi luttata. Nulaɗo maaki ko noon julɗe ɗen joyi wayi ɗe montay junubaji ɗin fof hakkundeji majji. No gollal moƴƴal kon ɗum waɗanta en montanayi en junubaji ɗin. Gollal moƴƴal kadi yen andu hina gollal moƴƴal mara ka hattirde ala. Allah inni annabijo wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Rew Allah ha mayde den are en andi en innata joni en hoori suuma e hande ko no gay e jeetati wonde min mi accirini ande alhamdulillah aden hoori suumaji ɗuɗuɗi mi yehi hajju laabi buyi mi waɗi ɗum en limay en waɗata ɗum en hatojjina e ɗum ko ya rew Allah ha maya. O imamu Ahmad mo anduɗen fi muɗum aɗen jo winduɗo defte moƴƴinɗo hay laawol ngol anduɗen ngol hambaliya. ɓay hewti ka o maaya har hewti ka o maaya boy himo waali ka danki fi maaygol
imo ngirbude o ɗon seytani ari fala o majji ko ɗon perdinamo ɗum ɗon fof ɓeyano innude mo yo ashhadu la ilaha illallah maɗum la ilaha illallah muhammadu rasulullah fi wo ɗum o ala wolude o inna o oye taw ɓay o ɗiwti allah waɗi o ɗiwti ɓiɓɓe makko ɓe landimo baba meɗen ngolandema la ilaha illallah o anda yimɓe ɓen o oye taw imam ahmad inni o oye hina onon mi wonno jabade komi wonno jabade ko seytan ari no inna ɗo an ko ayi amam aɗa ɗiilam an a golli moƴƴa fi yo manto ɗon joni ko golli ko fof bona donc andi gollal moƴƴal ngal ko hunde continotode ina wonde makko ko hattata haray noon kadi gollal moƴƴal ngal ko ɓuri moƴƴude maggal fof kadi ko duumingal ko tawata hara ko continuous no jokki ina hunde yowgol ha ɗo sumaye ori sumaye e nder o sumaye ɗo ko lekkol ni goto ala e fennude goto ala e jam faade yimɓe ɓe fof no moƴƴi seytanuji ɗi no komba kono so sumaye lanni sumaye fokktirannugol haray ɓe gacci ko ɗi moƴƴereji ɗo hande kadi waɗano ko boni aɗa sumaye allah jaɓanima tuubu wiye ɗo koye ardo e mum kadi ɓe inni seede gollal moƴƴal ko moƴƴal ko si a golli gollal moƴƴal kadi yeeso maggal seede allah jaɓanima tuubu wiye ma on koyo taw mo wawnoɗa noon aɗo a tuubude e ɓawo a tuubi harano to seedi joni harina boni on tigi fenay ma ño'ay yimɓe ma waɗay bonki o tuubi o arti joni ko moƴƴi tum one wadde hande kadi wala waɗeɗin piiji ɗon hara ɗum no holli allah jaɓinanimo awa haray gollal moƴƴal ngal hina wondema ko hattay ngal e sumaye ɗo koyen kontingal koye ngal continu annabi sallallahu alaihi wasallam no yiɗi gollal ngal yo ngal duumo ko ɗum waɗi nene aicha ɓe maaki kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha nama min al-layli aw marida salla min an-nahari 12 raka nulaɗo sallallahu alaihi wasallam hari si ɓe nawni jemma ɓayɓe juula no ñande wo kamɓe na sumaye tunde o nafilaji ko waɗeten enen ɗo ñande wo ñande nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe juula e darɗe sappo e goo joni noon si ɓe nawni ma ɓe ɗaani keɓe finade nden ñande jemma on si weeti ñalonga ɓe juula darɗe sappo e ɗiɗi ɗo yoɓe juula sappo e goo no ɓe wowiri noon ɗo ɓe juula sappo e ɗiɗi fi hon ɗum sabu wittiri on o juula o yoɓete a yoɓemo sa juula wittiri a yeɓugo mo ñalonga kono o juulete hande kadi ɗiɗi o juulata ko wotere haray no sellita ko ɗum waɗi hadis o yewti en ɗon hari ko ɗe gandi ko qissaji ko nante en fof hadiseji ɗin ko darɗe sappo e goo nulaɗo juulata ɗo noon nene aicha maaki sintay ashara raka ɗo haray ko won ɗum darɗe sappo e ɗiɗi ko sabu ruku sabu wittiri on waɗama ɗiɗi donc haray no holli en golle ɗen koye duumo nulaɗo ala accitude ɗe hayso ɓe yejjitiɓe yoɓitayɗe hara enen kadi ko noon ɗum waɗe wowde ñande wo koye waɗa astahfirullah laaɓi temedere ko ɓuri fannude kon bimbi astahfirullah laaɓi temedere kiikiiɗe nulaɗo noon waɗayno ɗum kamɓe ñande wo e jonde wo jonde sahaba ɓen inni nulaɗo waɗay ɗum laaɓi capanɗe jeeɗɗima laaɓi temedere haray koyen gollu golle moƴƴe koyo continue golle moƴƴe ɗen noon kadi hina innugol ɗum ko ɓuri moƴƴude manje fof ko ɗe dewe juulugol ngol e waktu makko on juulidugol e jama on ko ɗum ɓuri moƴƴude fof ittugol zakka on sina mari fewo no ittete jonna handuɓe endade ɓen horugol magol hajjoygol sa heɓi feere no hajjiroya allah newinanima ɗiɗo kono na ɗon hatti mo darni lekkol fi yo nafu yimɓe ɓen ko gollal moƴƴal mo ɗaɓɓiti alyatimajo ko woni o dankike mo ko gollal moƴƴal mo ɗaɓɓiti yummiraɓe ɓe mara mawɗiɓɓe ɓe nawyiɓe mara ko jomba ɓe ara walla ɓe non mara ɓiɓɓe ɗum ko gollal moƴƴal ɗum no waɗi o yaɗu ɗum jihadi ono nulaɗo sallallah sallam maken o noon a ndaari mawɓe ɓe mara ɓe ko walla ɓe an a wallitike ɓen ɗon a ndaari janngoɓe ɓe mara ko no jangira a wallitike ɓen ɗon ɗum fof ko gollal moƴƴal awa hay waɗugol hon ɗum darnugol juulirde kadi ɗum nde gandi ko gollal moƴƴal ala ɓurgal ngal sa darnani allah juulirde ka adna ɗo hay si tawi nulaɗo sallah sallam maki walaw ka mifhasi qitatin aw qatatin riwayatan bana allahu lahu baytan fil janna si goɗɗo darnani allah juulirde hay sino foto ñakka sondu hakke ko fan allah darnante juulirde ka aljanna suudu an ton darnante ka aljanna joni noon en inna e ɗum ɗon no fanɗi ñakka sondu kono no wawa yimɓe ini ɗon darnude juulirde an ƴetta hay siko ero goto marɗa on inna waɗa ɗum ɗon hara ko fi allah waɗɗama andi ɗum ɗon wawata hay moƴƴinde ñakka sondu no fanɗi kono sabu ɗum ɗon ero ma gotum allah darnante suudu ka aljanna est ce que a participé e darnugol suudu allah ɗum donc ɗum ko gollal moƴƴal noon ittugol ñooge ka tarawo sa tawi ɗum ko gollal moƴƴal ko gollal nadenga goɗɗo aljanna goɗɗo go ari o tawi leggal no waali ka laawol o inni wallahi la unahiyannahu an la yu'dhi muslimin
وإني والله من إنتي مولو تنتم بنجول ببن سبب دون غفر الله له ودخل الجنة الله يافي مناتي الجنة سبب فيهم سفندهم ونا يهيتو فيهم موتهم فس النبي صلى الله عليه وسلم ماكي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أي ستيكو يا فوق بمسيطنا موسى نامو سلمي قول الموتيا سلمي تقول قول الموتيا itu gol nyoge den no ina den no julu gol wadduha ay si ko raka aje didi dum fop ko golle moƴƴe tawa ta harabe marani ko baraji dudi hay golla moƴƴa ga ko dumo tonga golla moƴƴa joddi mudum ko buri ko fop aljanna alla inni wa bashirul ladina amanu wa amilus salihati bi anna lahum jannat wallahi wewli yewto be won be goldi ni benati ka der dina de gollo de golle moƴƴe ko aljanna wodani ben don donc golle moƴƴe de ko hon dum han ko goddo mon yangana de amna na fi na to golla aljanna ay ko nato golla aljanna e ko dal kira al amalu salih sababun limahwi dhunubi jami'a kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih ara'aytu law anna nahra bi babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبغي ذلك من درنه فقال الصحابه لا يبغي ذلك من درنه شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا الصلوات الخمس الجمعه الى الجمعه العمره الى العمره الحج الى الحج تمحي الذنوب الصغائر اذا اجتنبت الكبائر لذلك علينا ان نلتزم الامر الصالح لا وقت للأمر الصالح لا ينتهي إلا بالموت ولذلك قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك اليقين حتى الموت إمام أحمد في قصة صحيحة أنه لما كان يعتذر حضره الوفاة وأبناؤه يلقنونه الشهادة أتى الشيطان وكان يغريه يقول يا إمام أنت نجوت مني يا إمام أنت أمرت يغريه حتى يتعجب ويغتر بما عمل فيبطل الله عمله وكان يقول لا بعد فلما استيقظ أفاق قالوا الأبناء قالوا أبونا كيف أنت كنت تقول كذا وكذا يا أبانا ماذا كنت تقول؟ نقول لك لا إله إلا الله وأنت تقول لنا كذا قال نعم ما كنت أرد على الشيطان ما كنت أرد عليكم كنت أرد على الشيطان كان يأتينا قلنا إذا واحد ما يضمن لا تقول أني عملت صمت كم رمضانات زرت بيت الله كم فعلت وفعلت أنت ما مت هل تضمن والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من الناس من يعمل حتى يكون بينه وبين الجنة مثل شبر فينقلب عليه الكتاب فيعمل من عمل أهل النار فيكون من أهل النار إذا هذا معنى لذلك المؤمن في الدنيا يعيش بين الخوف والرجاء وإذا حضرت الوفاة يغلب جانب الرجاء وهكذا إذا العمل الصالح لا ينتهي إلى وقت معين بل إلى الممات والعمل الصالح المداومة على العمل الصالح من أحب الأعمال إلى الله تعالى كما وصفت لنا أو قالت لنا عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا هو يصلي كل ليلة 11 ركعة كما هو معروف الذين رووا لنا الأحاديث بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أو تنفله ولكنها تقول لنا هي تصف لنا شيء مهم جدا لنستفيد لنعرف ما مدى أهمية المداومة على الأعمال الصالحة وهي تقول كان إذ لو نام أو مرض ما استطاع أن يقوم الليل في النهار يقضي 16 ركعة لأن الوتر هي تقضى لو أراد واحد ما صلى في الليل يصليها في النهار ولكن هنا الوتر يشفى لا يوتر الوتر يشفى عند القضاء ولذلك هو يصلي 16 ركعة إذا المداومة على الأعمال الصالحة مهم جدا لأنها سبب لحسن الخاتمة أصلا لأن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إذا العمل الصالح هو أهم ما ينبغي أن نعمله وأن ندوم عليه لا ننقطع لا نرجع كما تعرفون الحسنة تجر حسنة بعدها ومن علامات قبول العمل الحسنة بعد الحسنة وكذلك التوبة عندما يتوب الإنسان أن يكون بعد التوبة أحسن حالا من قبل هذا دليل على من علامات قبول العمل من علامات قبول التوبة إذن العمل الصالح
kullu shay'in ma natamanna lan quddanna dumal al'an nahnu dumna منذ أن بدأ الشهر على الأعمال الصالحة وهي لا تنقطع لا بد أن ندوم عليها لا يعني إذا ذهب شهر رمضان الله لا يوجد في الشهور الأخرى ولكن لا بد أن نقتل في كل يوم في كل مكان لذلك النبي لا أتانا القاعدة اتق الله حيثما كنت يعني في أي مكان وفي أي زمن لا ينقطع الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذن العمل الصالح من أهم الأمور haray musidɓe tedduɓe gollal moƴƴa no tawa e muɗum moƴƴintingol hakkunde yimɓe haɓuɓe julɓe ɓen taw hara ɓe wona e nene goto baba goto annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tahasadu wala tabaghadu wala tanajasu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam hakim annabi sallallahu alaihi wasallam no yewtade en do fi en wonu nene goto fu julbe ben fop ko fottu nula sallallahu alaihi wasallam fewndo mabbe hibe mari bilal ko balejo iwdo Ethiopie Suhaib ko iwdo Rome Italy Salman ko iwdo Faris Persian iwdo honno Iran hari ben do fop no der ton kono be fop hari bo hunde wotere al muslimuna sawahum sawa yani al muslim lil muslim kal bunyan juldo ma juldo no way wan nimaati mo kala no wona nay ya suddu ba'du ba'dan nula do kono moli be magi al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'du ba'dan wa shabbaka sallallahu alaihi wasallam bayna sahabi nula do wadi gomdin juldo ko ni be wata ko ya walli to siddo maam yamirama ko moddi hadama ko boni yelanodamo moƴƴere wonda e makko so weltike weltoɗoɗa e makko so monike monoɗoɗa e makko wonda e makko ko ɗum woni julɗo yagal ngal hina ka hitoɗo tum hina wodugol tum la ilaha illallah ma ɗum innugol min ko adresse a nonne min komi julɗo koye taw no battini wonkimaki andu al muslimu akhul muslim julɗo on ko musidɗo julɗo no waɗi wo si woni noon akhul muslim la yadlimuhu wala yakhzu wala yaqiru wala yakhzu o toñatamo o abandatamo accitamo o binimisatamo o yawitomo o enna oɗo ko fus si ɗen mooɓi ɗo fewnuɗural sallallahu alaihi wasallam hay siko ɓurɗo fanɗude on inni joni o kefere ɗo mi fattanike mo ɓe jaɓay rewɓe fattani kefere ɓe nulaɗo jaɓe wonɗo o won ko noon ɗo waɗi mawde julɗo on ko kala ko tawa ɗum no considéra sa woni tun julɗo ɗum ɗon waɗi amari valeur ko ɗum waɗi ɓe inni wo ene ɗa sut o kaaba on en mala ko ɓuri harmude ɗon nokkure harmude armande gadna ɗo hewti kaaba on ka kono nulaɗo maki bonnede o kaaba o yaha no ɓuri moƴƴude ƴiƴam goɗɗo hebbude ƴiƴam julɗo o yawde waɗa ɗum ɗo no ɓuri moƴƴude hebbude ƴiƴam julɗo nulaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki la tahasadu woto ko añidir mi añana si mi añima anta añan eto moƴƴintine attahasudu ko attafa'ul mi waɗalam mi waɗa tu yottoɗa ko ɗum cheytane faala cheytane o taƴike fi yo rewe nokke ɓay dina ka lanni folde kono ko waɗugol probléme ji hakkude julɓe ɓen ukkidirgol ɓe hande kadi hara ɓe wonta gotum oɗo no yi oɗo goɗɗum oɗo no yi oɗo goɗɗum donc haray ko honɗum wota en añidir añan gañande ni non bonna e hoore mum taw hay añan ɗon wota en waɗudir konnago ngaygu wala tabaghadu wala tanajasu naaru hay ka beeygu mum ɗimɓe ɗiɗo no yeeyidirde kono min e ɓeeɗo meɗen mari business ɓeɗe yeeyide miɗo ari soodugol ɓeeɗo tawaka kono ɓe faalaka soodugol kono ɓeeɗa tum ɓe waɗa ɗum on fii no mari valeur fii yoɓe soodu no harmi argol koksa on tigi anga faalaka soodugol famina ɗum on ko no mari valeur ma no moƴƴi fii yomin mi soodu no harmi puisque a waɗi o ya duñimo yo soodu o faamaka soodugol ɓernde makko e ƴettatamo yo soodu ɗin ɓuuri noon no gasa heɓayno ko ɓuri ɗum non jasde ɗum fof ko jamfa ɗum fof ko ittugol probléme ti ko waɗata e julɓe ɓen nulaɗo maaki ta goto yeeyi e ngeygu goɗɗo on yeeydude oɗa heɓi client ta itton client e jungo makko addana hoore maɗa a waɗi ko harmi no harnamma ɗum ɗon ngugeygu ɗon no harmi si goɗɗo yeyino torade jiwo faalamo jongugol o yeeyi autorité ha ɓe innimo naam ar joni men newni a toro goɗɗo an artu ɗon ɓaawo ɗon naata ɗon
no harmama sa tuli ke don ara ko harma wadda duwaka dum non foko fi ota problem si dum wadi mi yehi to rago da am fi da mari budi buri lam ma fi da labada di buri lam ma fi no ma ari no aturi ka ite mi anyata islam non fara ye foko ne wa kunu ibadallahi ikhwana on foko yo wonu julbe wonbe musiddo goto no ana sala sala be maki bihasbi muslimin min ash-sharri an yahdira akhahu muslim bone hewta tasi tawi hara goɗɗo yawite ɗimmo yawitoɗa hay so wooli a ƴettatafimu ɗum no heewi kala mo mara ma ƴewandema so mara ɓiɓɓe mara jawdi eɗen anndi yama on no yawitori fi makko kene ɓe ha yemmugol makko o bonɗo suka ɗen piiji fof hawa ɗum no harmi accen ɗum teddi goɗɗo teddungal ngal ko ɗum allah taw teddini en koyen teddodir hakkudeji meɗen haray fi won musidɓe kala ko addata wona onen musidɓe haray ɗum islam yewtike fi muɗum ko ɗum waɗi allah tigir inni goɗɗo wolata goɗɗum sona toon no woodi malaikaɓe windoɓe ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala ko wowluɗa no woodi malaikaɓe windoɓe ko ɗum waɗi o aya ɗo no hatton jini en faamu o aya winden mo waɗen mo takko meɗen fi hon ɗum fi en anditu wondema kala ko wowluɗen ko nde en nangete koye allah nanga en Allah nanga en haala bonka moƴƴa ɗum moƴƴinta jama on hakkude julɓe ɓe sabu haala bonka ɗum yaltini iblisa ka aljanna yaltini ɗo perdi aljanna o sabu haala bonka waɗi woɓɓe yalti e nder diina haala moƴƴa ko woni ko moƴƴi ko nuraɗo sa sallam e maaki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul hayran aw liyasmut yo wowlu ko moƴƴi ma yo fanku ta wowlu on kala ɗen hattun jini e addugol kala ko moƴƴinta hakkundeji meɗen ñoore no harmi ɗum ko konngol bonngol ñoore bonna e hakkude yimɓe badditte no harmi koynete kon namima ɗum no tawa e ko lettata goɗɗo ka nder gaburu waddidirgol ɓenni waddidirowo bonna e leere goto ko mbiɗe jowata gongol e nder hitande e nokkure donc badditti on no harmi o tawi waddidir ɗum no tawa e ko lettata goɗɗo ka gaburu seeditagol fenade ɗum moƴƴa bonna e hakkunde jama sa seeditike fenade ɓe ƴetta e gonga goɗɗo ɓe jonna goɗɗo ɓe ƴetta fenade oɗa ɓe jonna oɗa sabu hara ko an seediti seeditagol fenade no tawa e ɓurɗum mawnude nulaɗo sallllahu alih w sallam ɓe makari sahabaɓe ala ukhbirukum bi akbaril kabair qulna bala ya rasulullah qala shirku billah wa uququl walidain wa kana muttakiyan fa jalasa fa qala ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur ma zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakata nulaɗo sallallahu alih w sallam ɓe maki on ɗum yomi yewto on ɗum ɓuri mawnude junubaji sahabaɓe ni mi yeeto ɓe nulaɗo andi ɓen no faɗa kala ko woɗɗintima yiite ke addataɓe aljanna o nulaɗo maki awa hin sirkangol allah sirku noon no heewi façon ji ɗi ɓuyi no woodi noon ko yaltinta goɗɗo ka diina no woodi ko bonnata golle ɗen sirku yaltinowo goɗɗo ka diina ko kala golle allah ɗen waɗdanamo e goɗɗo juulana goɗɗo ka hirsugol yawgol kala mo gojo o darane ala hirsa ɗum fof ko sirku noon kono no woodi sirku go ko toso ko on ɗum yaltintama e diina wano hon ɗum juula labina ko juulata kon fiyo yimɓe ɓen inno e ono convaincu ma okka mbuuɗi jama fof no jooɗi fiyo fof ina e o ko wone ara bon anne on si boni ɗum ɗon haray ko sirku kono on sirku ɗon ko sirku hafi ko sirku fanduɗo on on bonna e ngal gollal ɗon ngal wonɗa e muɗum kono yaltinta on tinka nder diina donc shahadatu zuri ko tawa e ko harmi kon donc en andi ɗin piiji ɗon fof ko honɗum golle moƴƴe ɗe hanno e waɗde الآن أيها الإخوة الآن حتى الآن العمل الصالح العمل الصالح الإصلاح بين الناس الكلمة الطيبة التعاون على البر وعدم التعاون على الإثم والعدوان هذا من أعمال الصالحة الله يقول في القرآن لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذه من الأعمال الصالحة نحتاج أن نصلح فيما بيننا المسلمون كلهم إخوة إنما المؤمنون إخوة كما يقول عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص يحرص أن يزيل كل ما يمس هذه الأخوة يبعدها حرم أن يخطب أحد على خطبة أخيه حرم أن يصوم أحد على صوم أخيه حرم أمور التهافل والتباغض الاقتتال النميمة كل هذه الأمور جعلها محرما ليعيش الناس في سلام كل واحد يخرج وقلبه فرح منشرح مفتوح سليم الصدر
وهذا هو المطلوب. وجعل المسلمين كلهم إخوة. أول ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة يعني لما بنى المسجد بين المهاجرين والأنصار. أول شيء بدأ. Dan هذا مهم. الإسلام لا قبيلة للإسلام ولا جهة. الإسلام غربي شرقي شمالي جنوبي. الإسلام واحد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الأجناس، فيه من هو من الفارس، وهناك من هو من الروم، من إفريقيا، ومن العرب، من جميع النواحي. الناس اجتمعوا وكلهم كانوا معترفون بهم مكرمون. ولذلك حرم أن يهجر المسلم. ولذلك ما تعرفون القصة، ابن مسعود كان صغيرا في الجسم. ذات يوم تسلق على نخلة فكان يعني حبة الريح فكشف عن شاقه كأن الناس تقالوا يعني صغروا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحقرون أو أتسخرون من ساق ابن مسعود؟ فوالله لئن ساقه أثقل في الميزان من جبل أحد. لا إله إلا الله. أصلا يزيل هذه النهرات. ولذلك قال: فدعوها فإنها ممتنة. العمل الصالح، التسامح، الإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين، الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى، ونحن بحاجة إلى التقوى كما قال تعالى: وعظموا كلمة التقوى وكانوا حق بها وأعلاها. إذن العمل الصالح أيها الأخوة الكرام كل ما نتمناه ما نحتاجه. جوني هاي مسيبة golle moƴƴe hara golle moƴƴe ɗen kam no ɓurti woni ƴoƴuɗo ko ndaarowo golle ɗen anda ko hongal golla ɓuri moƴƴude gollangal. andi enen moftenen Allah waɗi duuɓi men ɗi juuta wano moftaji feƴƴuɗi ɗi ko ɗum hay moftaji feƴƴuno ɗi wullitino ɓeyni Allah ɓeɗo ɓe maraɗi duuɓi juutuɗi kono ɓe ɓuri men baraji. Allah inni ɗum ko ɓural mum faala hono waɗana no waɗi ɓe inni misal ngal wano mo ari golli iwande ma ƴetta gollo wara o golla iwande ma bimbi ha fana en andi ko ɗon ɓuri juutude kan on ɗon ko al yahuda en goɗɗo ara ɗon ara golla iwande ma fana ha alansara on ko annasara enen arɗen hakkunde alansara e fotoro andi ko ɗon ɓuri raɓɓirde kono heɓuɗen baraji ɓuri ɓe enen hiɗen mari laylatul qadri e nder suumaye ɗum ko duuɓi jebnu duuɓi 80 e nayi fayda hara ko jemma goto enen noon Europe ɗo Allah no neminen jemma on ko jeelu lere joyi kala mo wurnital ɗi jemmaji ɗe balɗe sappo ɗo haray ko wersindino no woni nokkeli ko ɗi jemma no juuti ɓen ɗon ɓe tampa moƴƴa enen Allah raɓɓindini ɗo no weli fi no heɓira on jemma a wakkilike ɓe inni no woodi e karama ko ɓe innuɓe woosi tawno hara Allah waɗu no laylatul qadri nder hitande en fof min dahoto no jemmaji hitande en fof enen noon Allah waɗani en tume balɗe sappo pet ɗe sakkitore ɗo Allah raɓɓindini kadi ɗi jemmaji ay moƴƴere nde eɗen inna ñallaɗe no juuti kono ko moƴƴere men o jemma no waymo heɓugol golɗen mo fof matko hara na hunde wotere tumre donc hara ɗaɓɓitugo no laylatul qadri golla ɗum ko moƴƴuɗum noon ko ɗum kadi wono fewdo aya on tippino lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna on heɓata ko innete kon ɗiggere yani haqiqa ɗiggere moƴƴereji ɗin siona hara a okkitir ko yiɗuɗa ɗon ɓurɗa yide kon ƴetta ɗum okkitira ɓay on aya tippike sahabajo go aji inneteɗo Abu Talha o inni nulaɗo o aya ɗo ko ɗum Allah inni oya inni hi o awan hino mbiɗo mari jawdi andi mi ɓurki yidde ni ko innete noon biiru ha hari kono ɗo ɓatti juuɗe renden mari ɗon suudu e ko loyru yani ko ɗum alama ɗum andi kamɓe ka investment o inni mi okki ɗum ɗo Allah ko ɗum mi ɓuri yidde o okki Allah donc haray naarugol hunde andi o tappi ɗon ɓay aya on tippi tum o waɗi ɗum ɗon o heɓi baraji ɗum sahabaɓe ko ay o aya tippike man dal ladi yuqridu llaha qardan hasanan fa yudaifahu lahu adafan kathiran ko hongo ñawlata Allah ñamaade Allah ɓeydanamo oya ari taw o e annabijo
Allah o jabbaru tamto piji ɗin fof ko kanko je piji ɗin fof ko kanko indi men ñawlu mo si patron jo ari no ñawlade ma ina andi a hettay a ñawlay ka ñawlata kono siɗa mo annduɗa o maraka itta so ñawli ke ma ñawlata pikke ɗa andi aray ko probléme mo o inni o Allah o marɗo ɗi piji ɗo fof ko innata min ñawlu mo anda biɗo maki o inni anda jungo ma o itti jungo nulaɗo ngo jogiti o inni o he miɗo mari o jardin an o imo mari leɗɗe tamaro temeɗɗe jeego andi to ɗum nandi leɗɗe tamaro ay fewno ka men ɗo fewndi fewno ɗo marɗo jardin maɗo innen ko tugi marɗa ma ko lemude ma kala ko marɗa ara ɗum o leɗɗe temeɗɗe jeegono toon ɗen ɗum fof no rimude ko honno owɗa fewno ɗo ni haraɗa mari hara ko patron na fen on tuma ɓen on fewno on tuma ko millionnaire jo honɗum on tuma wayni laɗo mi waɗi ɗum ɗo mi jonni mi ñawli Allah tawi noon ko ɗum noon hoɗori kamɓe fami makko o immi ɗon kisan o yehi o noddi fami makko on o inni ya ummatalha o khoroji laqad agradtu llaha albustan mi ñawli Allah jardin on on tuma o yal debbon gon ɗum enni siko debbo men goɗɗo e men ɗo yeehi suudu ka on ɗon rewɓe ɓe wullayɓe enna heefaɓe na modi am feeti kono nde ɗon kawtal ngal fof ɓe ara ɓe dara so modi makko fewtata kono kanko gon mo enni ko hongo yeehi ɗon ɗum o enni mi yeehi ɗum Allah o inni rabihatu tijara ya abata rabihatu tijara o inni o julayagal ma ngal heɓi profit heɓi tono andi debbo ma wallitotoma no rewira Allah nula iwande may nula hongo wallitimo ko nene Khadija taw hikki ɗon ɓuttuɓe fof mo wallitademo nene Musalama wallitimo e position ñande go ko tawata probléme waɗa en ko yani debbote ko wallitomo donc golle moƴƴe andi on o visi o andi moƴƴere no ɗon o nayi o tappe nde moƴƴere ɗon ɓe inni sa huulay a faala fello gon huulu ka kanko sa woppiti ka fello yanata kono sa faala fello gon a huuli ka fello taka ɗeni wona yamde donc hara goɗɗo koyo naaru fewndo golle moƴƴe ɗen nulaɗo sallallah sallam e maaki mo juuli darɗe nayi aɗa fana juuli darɗe nayi ɓaawa fana ñande wo a juulde ɗum ɗon haray an on yi ɓanndu ma ɗum harmani yiite gen yiite nematama en fof leɗe huli yiite iɗen anndi hay naage gen ɗo e sostake nafere ko lutti ko donc siɗen huli ɗum ɗon juumo ɗen e ɗum ɗo juulugol ɗe darɗe nayi ɗo darɗe nayi annabi kadi sallallah sallam ɓe maaki mo juuli darɗe sappo e ɗiɗi e nder ñalla Allah mahanaymo suudu ka aljanna joƴu ɗo on mo anndi sa mahanama suudu ka aljanna a anndi hayɗi visa natugol ka aljanna ko on no hennorta suudu ma ɗum a nata nder ton ko ɗum woni ƴoyde waɗu goɗɗum ko tawata ina anndi on on a woniri nder ton amara probléme hande kadi a nder ton ko honde wonde darɗe nayi aɗa fana darɗe ɗiɗi ɓaawo fana darɗe ɗiɗi ɓaawo futron darɗe ɗiɗi ɓaawo geeje e juulugol darɗe ɗiɗi aɗa subaka ɗe woni rakatal fajir ɗen ko ɗe woni darɗe sappo e ɗiɗi darɗe nayi aɗa fana on ɗiɗi ɓaawo fana woni jeeɗo ɗiɗi ɓaawo futron on woni jeetati ɗiɗi ɓaawo geeje woni sappo e ɗiɗi rakatal fajir jooni noon hiɗa waawi waɗugol ɓe nimaɗa sa juuli darɗe nayi aɗa fana darɗe nayi ɓaawo fana hiɗa mari o baraji ɗo wondema ɓanndu ma no sumoyta ɗa kadi sa juuli sappo e ɗiɗi innaka wondema ar juulaɗe ɗo nayi walle naɗe ala kadi juulaɗe yakadi andi ɗina kan no newi ar juulaɗe nayije ɗo waɗa anniye ma on hiɗa juulude nayije fi ɓanndu ma non ta sumoy e ɗeya nayije kadi fi suundu anniye on ɗa wawi naɗidirde anniyeji ɗi anniyeji ɗi no naɗidirde e nder islam wono goɗɗo innen ni mo mari lotagol longal janaba o hoyɗuma o yiɗi ɓeygu makko juma ko ne ñande juma en inna tawi o loto janaba on feere o loto fi juma on feere yo anni mo lotade janaba on ɓay ko on taw baw o anni yo fi juma o mo naɗa nder o inni piwon to so kunku naati e ɗen mawdu donc waɗira ɗum noon juulaɗe ɗa nde a julde ɗa nayi anniyoɗa ɗiɗi jeɗen ko fi suudu ndum ɗiɗi ɗe nayi jeɗen ko fi danɗugol mama anni haray ɗon ko ɗum woni aade ƴuɓi ɗon ɓenni ko darugol golle ɓuroje nafoje ɗen annabi sallallahu alih w sallam ɓe landimo ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha wa birru walidayn allahu akbar nula sallallahu alaihi wasallam maaki bayime be lande kebe ko honɗum e golle ɓuri moƴƴude honɗum e golle ɓuri moƴƴude joni yani goɗɗo landoto ni ko honɗum ɓuri moƴƴude siko jula yagal honɗum e business mo ari ɗo ero jon tawi on ɗo bana ton ene honɗum goɗɗo wata jokkude ɗo fi yani ko heɓata ko ɗum ato landala joni sahabaɓe kamɓe ko ɗum ɗo ɓe faala honɗum e golle ɓuri moƴƴude nula ɗo maaki ko juulugol julde nden haka ka waktu mayre feewno waktu mayre on ko ɗon juulata e honɗum kadi e ɗo ɗiggal ngol nene baaba ɓen ko ɗum noon piji ɗi ɓuri moƴƴude se ndaari ɗen taway ɗin ɗon ko
yani heedode ma ko koynete konko titre fi honɗum unwa fi kala piini fo si tawi a wawi tabitugol rewa Allah juulugol nde julde tabita e mayre pelle ka bonnata Allah hande kadi kala dewe ɗen fof haray ɗo wawi waɗu goɗɗo puisque nden ɗon aray sondo o si a wawi ɗiggal ngol nene e baba moƴƴangol luttuɓɓen haray no wiɗi fi mo yiɗa wa teddina puisque aɗa teddini ɓeɗo ndaare ka meɗen si ɓe yi pay ko moƴƴu ko margo jikku labaɗo ko ɓennata a on mari mawɓe ɓay hara mo teddini mawɓen taw ko ɗum waɗi si o ari o teddini goɗɗo goo so annabijo andani ɗin piiji ɗi ɗon ɗum ɗon no holli manzila goɗɗo on ka Allah honno towirta ka Allah no ñamde dargal ko ɗe koode no yirete ɗe ni koode ɗen kono yimɓe ɓe wawoy toon ayiye ɗen na heɗi no kaarijo to ɓiɗɗo kaarijo oya o mi andu noon ala ko ɗon yirata on hoodere nden ittiri golle makko ɗen mo kala golle mum ɗen joni noon ko honɗum ɓantata goɗɗo ko ittiri no rewirɗa Allah noon e ittiri honno moƴƴirɗa noon e yimɓe ɓen donc o yani musidɗoyagal ko innude musidɗoyagal diina ittiri no moƴƴiranɗa yimɓe ɓe o ko ɗin piiji ɗiɗi ɓantata goɗɗo ka Allah gollal ngol Allah on ɓaddante kono annabi sallallahu alaihi wasallam akiri noon mo salligike salligi moƴƴo ka suudu mum o yalti ka suudu makko imo yawde ka juulirde hay fof si yaltinaade mo sina argol juula o townata teppere makko nden sona tun Allah ɓanta e mo darja noon no e hakkude leydi e kampo ko noon Allah ɓantirte so si suudu ma ɗum no woɗɗi innen a yehi ɗon teppe laabi wulure ma teppe temedere innen ɗum ɗon tun a towi yeru ɗo e ka kambo laabi temedere ko annabi jom makki no selli en yedda en gomɗini a townata teppere nden sino Allah ɓantima darja a tippatande sona on tanima junubu si a yehi nder ton a jooɗike fanniɗa ka nder julde fanniɗa ka nder juulirde aray malaika no du'anadema allahumma agfir lahu allahumma tub alayhi allahumma tagabbal minhu toranoma Allah yo Allah jaɓani yo Allah moƴƴinane yo Allah jaɓani tuuɓuɓiyeyo yo Allah jaɓani golle maɗen yo Allah yaafoma ana toranadema Allah harayɗa ɗon ɗa continue fanniɗa ton a nataɗi e goɗɗugo a nataɗi e golle goo eɗa ka nder julde haɓɓete julde no way wasi a juulay ko haray ɗa windanede donc aray ko noon ɗaɓɓitugol golle labaɗe golle moƴƴe ɗen ɗum no waɗɗi hen sen andi golle moƴƴe koko nafata aray koye ndaar ko golle honɗe nafata yahay ɗeɗen golle ɗon kadi na innugol ko gollugol tun donc aray ɓayɓe landike ɓe ko honɗum e yani hooru korka kan honɗum ɓuri moƴƴude ɓe maaki si tawi ɗum ara sumaye on feƴƴi aray ko hoorugol saharullahi muharram jombente hoorugol ngol moƴƴi tentini hoorugol ñande sappo ko inte kon asura andi wiitugol suka ɗen golle moƴƴe a golla e piwum gootum nde wotere heɓa toon dongal no kala men ɗo si innama joni jamannoɗa ayɓe gootum a risi e ñande o a dawa e gollugol yoɓireɗa seeɗa seeɗa a sukoy to yagol hocca kon ɗa foto ko ɗum waɗi Allah waɗanin suka ɗin piiji laylatul gadre en andi fi ɗum ɗo annabi yoyitike kadi hoorugol ngol si tawi hara ɗum ɗa feƴƴi hoorugol ndu lewru mon faala baraji ɗuɗɗi si jomɓente hewti hooru ɗon ɓe ari ka sadaka ko ɗum e sadaka ɓuri moƴƴude ɓe ranndi nulaɗo kon ɗum e sadaka ɓuri moƴƴude nulaɗo maaki wa anta tasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha alfaqra wa ta'muru ghina o ko nde naftata ittata sadaka ara ɗa selligoy a marano on alfus feno ko selluɗa ɗon ɗa waɗi jawde itta sadaka feno tawi ɗon ina hatoñine majjigoy ina faala wonde millionnaire patron ina faalaɗi mbuuɗi fewno ɗon ƴettaɗi hokkaɗi kon sadaka ɓuri moƴƴude e maaka kadi sadaka ko aadenjo dinaru yunfiquhu rajulu ala iyalihi afdal joni onno on ero goto mo nafkata fi ɓengure ma nde ñammina ɓengure ma nde nden no ɓuri ko yahata hokkora goɗɗo go kadi ko ɓen ɗon ɓurmo ɓattane ɓen ɗon waɗɗima nuraɗo sa sallam ɓe maki kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqulu yoni goɗɗo junuɓe ɗuɗuni tawde ko yeebi ɓen ɓe tawata no fallimo ɗumannagol ɓen ɗon ay junubaji ɗin hatti sifotako donc aray andugol ɗi ɗumaji yani moƴƴi aray ɗin noon ko ɗum hattumi ɗin andugol fi yo golle moƴƴe ɗen duumo fi yo heɓu baraji ɗuɗuɗi aray golle moƴƴe ɗen koyen duumo e majje en andi ko ɗum okkorta en laahal suumaye no lannude fi suumaye lanni gorugol lannani ɗoy juulugol ngol jama on se ndaari joni hande ndaara e tawen ha laylatul mo enen innude gonɗen ñalande ko neñande toon laylatul ko yamaɓe moɓoto ɗon jama on juulere ɗen heeway pufodira
si ɗon feƴƴi ala heewde hannde kadi kongo yeetima uren hay on laylatu ɓe innuma koye jemma sappo sakkitoro ɗen ɓe naarima wondema kono a tungoy sabu laylatul qadri on sottay kenen haray ko nogay e goo kenen ko nogay e tati kenen ko nogay e cuwi kenen ko nogay e jeenay haray ko noon sottay kenen kadi woɓɓe goo addi riwayaji goo kenen haray ko ka nogay e ɗiɗi ka nogay e nayi ɗum ko hollugol en ɗe balɗe sappo ɗo fof koyen gollu ko moƴƴi si ɗum ɗo feƴƴi kadi koye konting en juulay ɗo naafilaji ɗin haray fof ɗen hettinɗe welti ɗon kadi si juulna e lanni juulen kadi ay siko darɗe ɗiɗi ta ɗum ronku tay ronku juulanni allah allah waɗani en nemaji ɗin fof enen kadi waɗin ɗum anne ko golle moƴƴe e o hadis mo annabijo maaki ɓe yen hulu allah nokko ka wonɗe ɓe hikkiti ɗum honnu ɗuɗɗine golle moƴƴe ɗen ɗe montana on golle bonɗe ɗen en fof ɗo ala mo mara ko boni sabu annabijo tigir ɓe maaki kullu bnu adama khata wa khayrul khata'ina tawwabun ɓiɗɗo adama fof ko faljo ko marɗo faljere ko hombo ɓuri moƴƴude ɓen faljoɓe fof ko tuubo on rutto la sikkude ta hoore ma min mi mara ko bonni ɓe nulaɗo on mo tawata allah yafike mo ko adi e ko sakkiti ñande wo ñande o tuubay o insino laabi temedere ñande wo ñande enen ko laabi jeɗi oɗen tuubude ko hombo men andi laabi jeɗi tuubi ma haysi tuubi taw innugol allah mi tuubi ɗum ɗo accita ko woni mum kon ɗon kala wattana yiɗi si ɗiɗo piji fof no wadde ndu lewru ɗo si lewru artor ɗum waɗi kadi waɗay ko ɗum waɗi ɓe addani en jeego horete ɗen si suuma e maayi yen anndu ha joni no continue ɓe addani en horugol tenen e alkamisa ɓe addani en horugol sappo e tati sappo e nayi sappo e jeyi lewru kala golle moƴƴe ɗen koyɗe continue ko ha on tigi maaya si tawi ara ɗo en itte sadakaji ɗo na ɗo tun hatte kadi itte ko sadakaji kadi no moƴƴi harana e ndu lewru ɗo ko woni tun ndu lewru ɗo endu mari qualité ji ko tawata hara sa waɗi e mum no moƴƴi ha feƴƴiti ay nuraɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki kala ɗattorɗo ɗo moƴƴere waɗɗo moƴƴere eno wayi wasi ko farilla waɗuɗa si wona e suumaye farilla mo waɗɗamo nder suumaye no wayi wasi ko farillaji capanɗe jeɗɗi waɗɗa harana e nder suumaye ɗum ɗum no fof ko holli en wondema naam ka ɓuri ɗon en ƴettay kono hande kadi fi kala ko yani ɗon feƴƴi ko lutti kon kadi en golla en wakkiloto ɓay en mara garanti eɗen fokkiti ko tawta ɗen hattoñine golle ɗuɗuɗe na ɗo ɗe lannata ko ɗum waɗi haray koyen hulu allah nokko ka wonɗe ɗuɗɗinen golle moƴƴe si iwti ɗon ko honɗum jikkuji ɗi ko ɗum moƴƴinta hakkudeji meɗen jikkuji ɗi annabi sa sallam maki wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ɓayɓe andi ke ko honɗum ɗuɗɗinta nadugo yimɓe ɓe yiite aksaru ma yudkhilu nasa janna ko taqwallahi wa husnul khuluq kulol allah e moƴƴugol jikku ko ɗum ɓurata nadugo yimɓe ɓen aljanna kadi jikku moƴƴo ko ɗum waɗata hewtitoɗa waɗɗo jihadi waɗɗo ɗo guerre hara ko e fi islam a hewtitotomo e baraji a hewtata ko gurdanda wurɗa kono a hewtitotomo e baraji ɗo jikku moƴƴo ko ɗon ɗuman fi allah kon ɗum mantiri annabijo ko wa innaka la ala khuluqin adim wonde ma hiɗe jikku moƴƴo hiɗe jikku laɓaɗo allah mantirani mo wondema ko annabajo ko laamiɗo ko ni mantirimo wondema ko jikku on allah mantirimo nulaɗo arno mari jikku laɓaɗo nene aicha maki nulaɗo an hande piirali goɗɗo newre mum nde wona boydijo wona ɓeengu maɓɓe wona fus ɓe piirali anas inni o gollani nulaɗo duuɓi sappo imo wadde ko boydijo ha hande nulaɗo en naalimo ko waɗi ko honɗum waɗanɗa fiyun ma so waɗali ko fi honɗum hanno waɗa subhanallah boydijo ma duuɓi sappo hara honno faljodere arade hakkude moɗon ko nulaɗo to waɗi on sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi haray nulaɗo ko kamɓe ɓuri moƴƴande ɓeygu e maɓɓe ɗen kamɓe tigiri ɓe maaki khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli ko ɓuri mum moƴƴande o mum fof ko moƴƴan ɓurɗo moƴƴude ɓeygure mum nden ko on woni moƴƴande moƴƴo min noon mbiɗo moƴƴande ɓeygure ande ɓuri mum fof alle ko noon nulaɗo o non idan ayyuha al-ikhwan al-a'malu as-salihah ma zilna alayha هنا الإنسان الآن ينظر إلى تفاضل هذه الأعمال فهو أهم شيء إذا عرفنا الأعمال الصالحة فهي تتفاضل الإنسان الكيس هو ينظر في هذه وينتقي الأفضل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما
عرف مثلا يعني له واقي كان يترحم ويريد ويتمنى، لأن هؤلاء الأمم السابقة كانوا يعيشون أعمارا طويلة. أما أمته كما قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، ولكن الله فضل هذه الأمة بخصائص، منها أنهم يعملون شيئا قليلا ولكن الأجر كبير. الله آتانا وأولى لنا مواسم، مثل في شهر رمضان عندنا ليلة القدر خير من 1000 شهر. ومن نعمة الله عليكم هنا الذين يعيشون في أوروبا في مثل هذه الأيام الليل قصير، الليل كله تقريبا حسب ما حسبت 5 ساعات. سبحان الله. فهذا فضل من الله أن نغتنم الفرصة ونعمل في هذه الليلة لنظفر، لأن أفضل من كم؟ أكثر من 80 سنة 84 سنة. لو واحدة أنعم الله عليه بصوم 10 رمضانات وصامها كما ينبغي، بمعنى نال كم؟ لو ضربنا هذا تجد أنه فاق ممن عاش قبله. لذلك اشتكت الأمم السابقة إلى الله: نحن أكثر أعمالا وأقل أجرا، وهؤلاء أقل أعمالا وأكثر أجرا. الله يقول لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والمثال يقولون أنه مثلا اليهود جاءوا من الصباح إلى الظهر، والنصارى من الظهر إلى العصر، والمسلمون جاءوا من العصر إلى المغرب، فهذا أكثر مدة ولكن أفضل مدة. المسلم ينتقي الأماكن الفاضلة والأعمال الفاضلة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أي الأعمال أفضل، هذه الأسئلة موجودة كثيرا، يجيب على حسب الطبيعة، على حسب الطبيعة. طيب، قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين. إذا نظرنا إلى هذا نجد أن الصلاة لوقتها فهذا عنوان لكل العبادات، لكل الأعمال. من استطاع أن يحافظ على الصلوات فما بعدها أحفظ. إذا حفظ الإنسان على الصلوات، الله يقول لنا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا الصلاة لو حفظها الإنسان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا، لأن في بعض الأحاديث تجد يقول الجهاد في سبيل الله، يعني حسبه، ولكن هنا قال الصلاة لوقتها. هذا عنوان كل شيء. حتى في الجهاد لو لم يحفظ الإنسان الجهاد وجاهد في الله بنية صادقة فهو خسران. ولكن هنا قال الصلاة لوقتها، عنوان كل شيء. من حافظ عليها فلما بعدها حافظ. ثم قال: بر الوالدين، من بر والديه يعني فغيرهما أبر بإذن الله تعالى، لأنه يكون إنسانا صالحا، إنسانا متربيا تربية حسنة، لذلك أبر بوالديه. لذلك بعض الناس إذا رأوا إنسانا مؤدبا يقولون هذا عنده آباء، لأن من أكرم أبويه يكرم الآخرين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء لنا بهذا العنوان: وبر الوالدين. ولما سألوه بالنسبة للصيام قال: أفضل الصوم بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم. لو واحد صام رمضان كما ينبغي أفضل له أن يصوم في شهر الله المحرم وشهر المحرم. الصيام هناك أفضل من أي وقت آخر. نعم، أفضل الصيام من شهر الله المحرم. وكذلك لما في الصدقة قال: أنت تصدق وأنت صحيح، أي ما عندك إلا أنت معافى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافى في بدنه آمنا في سربه وعنده قوت يومه كأنما هيزت له الدنيا بحذافيرها، وهو غني جدا. من كان يعني عنده صحة وعنده مال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا معيار، أن تتصدق وأنت صحيح شهيه تحب المال كثيرا، ولكن مع هذا تخرجه لأنك تريد شيئا من عند الله، من أجل الله. تتصدق وأنت صحيح شهيه، تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخاف من الفقر وأنت تريد أن تكون غنيا، تريد أن تكون ثريا، ولكن مع هذا تخرج الصدقة تؤتي.
تعمل في الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان يؤتي أتى رجل ما بين جبلين مواشي غنم ما بين جبلين، حتى الرجل كان يقول يسير يقول إن محمدا يؤتي أتى من لا يخشى الفقر الذي لا يخاف من الفقر، هذا هو مثل هذا يؤتي مثل هذا. إذن أن تختار من هذه، وكذلك أن تعرف ما تنفقه ريال هذا فلس واحد إيرو واحد تنفقه على عيالك أفضل من غيره أنت تنفقه على ناس آخرين. إذن لابد أن نختار الأعمال. لذلك عندما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال لنا هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال إذن أنا عندي مال وهو أحب إلي وهو بيرها فجعلته لله سبحانه وتعالى، وهو أحب الأموال وكان هو أغنى الأنصار. الأنصار كلهم أبو طلحة كان أغنى وهو عمل هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له بخ يعني هذه تجارة رابعة يعني ثمن النبي صلى الله عليه وسلم تجارته هذه. وكذلك هذا الصحابي أبو الدهداء لما سمع نزول هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا، لما سمع هذا ماذا فعل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أمرنا أن نقرضه أن نؤتيه دينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال امدد يدك، فقال أنا أقرض الله بستاني وكان فيه 600 نخلة. وذهب إلى أم الدهداء قال يا أم الدهداء اخرجي، فقال بئت البستان، فقال بئت الحديقة، فقالت خرجت فقالت إلى من بئت؟ قال بئت إلى الله. قالت إذا ربحت التجارة. إذا فهذه كانت معينا له أيضا. إذا الأمر الصالح تتفاضل. الذكي الكيس ينتقي من الأعمال هذه لأن الأعمال قليلة ويعمل فيها ليستفيد أكثر. إذا هذه هي الأعمال. نعم نتوى يقول لمؤمن يقول لمؤمن يقولون يوتي في مودهم كان بيجي إنفو النبي صلى الله عليه وسلم جمني ميزي مولتين بماكي كل معروف صدقة. هذه سر بخير kalau aku ambil dalam muatnya maan, gak akan salah ni mau masalah kawat lah. Orang ni, kalau muatnya, doa yang ini jual kaya dar mau jual dia malu, impi jinu bu, nula ada ni yang muni kota tak mau banyak. Kalau muatnya ni bu, kalau aku ambil dalam ayi ibu no muati, hunde muatnya, sabu hunde bonde ni, no under tende, kau setiap hari ngangin ngak kagar ni, dar ni mana yang nundo de, nundutun ni, afala kaya buat dia dapat nundo. Fala sura berwala dundo an ko hunde bonde mum na wonde manon kala jodo tun anda ko boni ko na fere ala abakkuto yimbe jangu be janga jango ko tawa ko golle mojje kadi ala golle mojje budde dum non sabu ko dum andinte ko mojje ko boni ko dum andinte ko do na wadde ko do na ajjude ko dum wadata goddo wona e lawol feewugol non ene tay ko siratullahi mustaqim ihdina siratal mustaqim en jangay dum e fatiha nyande wala bisa kujje ada ko fali laaji din la bisa kujje de na ihdina siratal mustaqim kono non si tay ahan bitaki fi wala dum mar sertam da haton nyini e hebugol ganda ida haton nyini e labbingol anduye ida haton nyini jukkugol nula sallallahu alaihi wasallam be golle non impi tati ko dum tugale pewugo ngol ko dum tigale golle kala ka dum tawaka non nandu golle de masata aray masal aray ko dum wali ko yamondir den ko yen tabito e golle mojja den golle suma e ari o acci en giden tori Allah e suma e ko tawtu en kono se o tawta de yo taw ko mojjinde do tay gonnu benni islamu on fo ko piji tati ya mahu garda ko ko no da ngara bonadi an kasi boni mojjintina ko dum an wala na tubugol Allah ne woni do wadi en juulo be jemma eto den juule Allah wadi en do en okkobe okke Allah wadi en do accobe wadgol ko boni bayde ngulbina wowli e wande ma e ñoore ma yennugol ma wadgol dum
hay si goddo yenni ma inno mi do hori na ya yotto ko en on fu ko jikko jilabadi din on fu en woti di fewno do yo din continue eto en di continue si tay non en bonni tuben kade du woni mo nyinti ngongol don kala yen andu suma yo do fe'i moggo kono de andi non yimbe buyro woni holi no mabbe hordare mabbe hikka enen kade anda suma he ko si tawto en o mo hebuden do mo Allah wadi hebuden do jogitoden dum do en turi Allah yo Allah jaba en golla den yo Allah wadi en hurbe taw en welade yo Allah ha taw hawri ni e lailatul qadri en turi Allah yo Allah wada en barkiji e ko golluden ko yo Allah hawte en ka aljanna makko ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أسرنا وبارك لنا وباركنا واجعلنا مباركين أينما كنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك انت السلام ومنك السلام واليك السلام سلمنا يا سلام اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم اجمعنا على الحق يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين